Maya pasisilim po kaya katamungan at tsuta na po king biyernes, kapat ng Domingo ng pamanyubling mebye. Pakyabe tala po king kakatamong intensyon, paniting kapag masusyan, para king kapasalamatan ng Manny and Helen Garcia, king karelan 32nd wedding anniversary. Rico Chona and Nico Malgapu, Adrian, Nika, and Rafa Ye, Jack and Dina Malgapu, Ricky and Chona Manarang, Kingkarelang 19th wedding anniversary. Lito and Lori Sapanta, Marlon Joyce and Ira Takdol. Para king kapasalamatan, King Aldon ng Kebaytan, ng Davina Rason Liu, king kayang 8th birthday, Christian Gil Sanchez. Para king personal akayadwanan ng Agnes David and family, Nicolo O. Malgapu, Richelle de la Cruz Garcia, Joan Zapata, Jovi Ann Ira G. Tayag, Mark and Michelle Rivera, Jeremy Robes, Mariner Cabrera, Eleanor Ventura, Arman and Mariet Nang, Mark Homer Munoz, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Maria Maida G. Luta, Bernie Baby Henson and family, Phil Janet Castro and family, Joy Espino and family, Patrick and Sarah Gokwinko. Para king ligtas sa pamanlakbe ng John, Weng, and Jotre Henwino. Para king malagwang kapaldanan ng Stacy and Sophie Yap, Romy and Minerva Carbonell, Jimmy Tobias, Jave Cedric Evaristo, Rani Arceo, Jocelyn David, Carmelita Galang, Ricardo Nogoy Sr., Teresita Banag Nogoy, Divine Brown, Gracita Bautista, Joan R. Lasso, Baby Saina, Lorraine Hope Matitu, Basilica Binuya Quesada, Angelo C. Quizon, Marlon Tuason, Maria Raciela Socorro Ronquillo, Claudita L. Tolentino, Suzette Reyes, Joan Pamela Nang Sison, Luz Uno Campo, Edel Umlas, Sonia Madlambayan Agabon, Cyril Blue L. Galvez, Jennifer Manarang Canlas, Eller Vitug, Ernesto Dison, Divina Gracia Carbungco, at hanggang kakaluguran at kamag-anak amasakit. Para king alanganggang kapainawan ding kapatatamong mayangon na biye. Wilfredo Jojo Ocampo Jr., king kayang 3rd death anniversary. Patriotica C. Alcairo, king kayang 1st year death anniversary. Raymunda Carlos, Jose Garcia, Emiliano Malonzo, Efemaco Rubio, Armando Cruz, Maria Jesusa Reyes, Carlos Pinpin, Soledad Go, Jose Go, Salvina Enriquez, Dolores Pasion Manalo, Rodel Olea, Juanita C. Layub, Dominic Jan Romero, Christopher Glenn Binuya Quizon, Henemino N. Asuncion Umlas, Luciana S. Olalia, Faustino Santa Maria Jr., Renato De Lara, Elena Parico, Maria Teresa Morales, Vicente and Ellen Tantampo, Magno and Francisca Hipolito,
Alejandro and Milagros Resurrection, Alex Resurrection, at ding sablang kaladwa, Kim Purgatorio. Talakad tapom, kaya magkanta, kindalita pamukulat. Ilagyoning igpa, pananganak, panimbanal Espiritu, Amen. Ginoo manatili kay kayungan, At kaya ka ang maya timurin. pasisilimpo. May pasisimpuan Ini po mo. pagmasusyan tayo in kapiesta ng Nuestra Señora del Rosario ning Fatima. Today is the feast day of Our Lady of Fatima. At karing panahon in Diyos, agkat nakatamo akiting grasya na king kayang pamanagkat king maluwalas ng biye, king puso ning Diyos sa mayap. Ingay nakatamo lakwan at etamo dapat nitatakutan.
Karing panahon mi kasalata mo, mangyatang kapatawaran king Diyos, king katang pamagkulang. Itangan po, Magkumpisal ko, king Diyos sa may pahintutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasalak bina, king isip, amano at dapat, at miyayalawang kakulangan, uli nito'y panigapuko, kan Santa Mariang Kapilamang Birhem, karin sa Blang Anghel Apuan Santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, king Diyos sa ginutang. king Diyos sa may payang tuto, pakaluluwa na katamo, at king pangapataw daring kasalanan tamo, idala na tangan sana, kimbye alanganga. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Isipan tala po rin kaya katang panalangin, kaya nakantala rin kaya katang intensyon, kaya katang misa. Oy paming wayupaya, ipagkalugmo king kaya kang balayan, ing manatiling karusugan ning kaisipan at katawan. Kambe na ning panalangin ning wala birhen ning Fatima, ban sumaw pantabe kaya kami karing kalungkutan ning biye. Miras kaya naman sana king alangang ng tula ning tutuking biye. Itiadwan mi kapamilatan ning ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari king kametong aning banal na Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangang. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang iba't king libro ding dapat ding apostol. Kapatad ko, palipi ng Abraham, at ikong sablang pagano keti, ang makitakot king Diyos. Kaya katamo mi pabal iting balita ning kaligtasan. Uling ding tao Jerusalem, ampon ding karelang mamuntukan, era balo kingya ing talapagligtas, ni era atalastas, ding amano da ring propeta, ang mababasa king balang aldo sabat. Makanyan man, ila mismo ring may kapatuto, king ularing propeta, king kapamilatan ning pamakamatera kang Jesus. Bistaman, elamenakit, nanumang matulid, para isaldakde kaya ingatol la kamatayan. Inawad da kang Pilato, ing ipapatene. Kay batdang ato paran, ing sablang inula ring kasulatan, tungkol kang Jesus, hildas de king krus, at binilire king metong akotputan. Dapot, pepasublyan ning me ning Diyos, at emumisan na yaldo, nune maralas, pepakit siya karetang keyabe-yabe ng linibot, manibat Galilea, angga Jerusalem. Ilang ini ringkeyang pekasaksi, karing memalen ning Israel, at ngeni ati keketi, ban iatad mi ke kayo ing mayap a balita. Itang pengako ng daptan ning Diyos, karing kaya katang pipumpunan, ngeni, ti paranan na kaya katamong meging palipira, king kapamilatan ning pamipasubli ng mebye kang Jesus. Anti mo ing makasulat king kaduang dalit. Ika anak da ka, ingaldo ay ti, maging igpamo ko. Ing amano ning Ginoo, Salamat king Diyos. ing pakibata mo po. Anak da ka, igpamo ko, manibat ngeni. Anak da ka, ipam ko, manibat ngeni. King Zion, abundok kong banal, ing ari sarili kong sidya, karin keliklo. Nga na naman ning aring pinili na,
Kakong iapse, utos ning Ginoo. Inampunda ka, King Aldoyti, igpamo ko, manibat ngeni. Anak da ka, igpamo ko, manibat ngeni. Manyawad ka, at ibiye ko, sablang bansaman, ama na mo. Pati na rin sikote ning yato, iyabe mo langan, king bandi mo. Kambening setrong bakal, kekalang pamaluan, at kekalang pamalbalan, anting kuran. Anak da ka, igpamo ko, manibat ngeni. Inya, ikaw ngari, magpakabiyasa kayo. Mingat kongan, pamuntok ning yato. Inggino, suywanyet pitakutan. Tumula kayo at manigalgal. Anak na kayo, yang suywan. Anak da ka, igpamo ko, manibat ngeni. Talakad tapo bang parangalan ing maya pabalita. Kristo kailangan niyang dumalang kasakitan at mibangon iba't king kamatayan, bayo yalungog king kayang ligaya. Ingino manatili kaya kayungan, At keka ang timuri, pamamasa king mayap abalita, agpangkang San Juan. ligaya keka o Ginoo. Nga nang sinabing Jesus karingkeyang alagad, eko sukat mababalisa, maniwala kay King Diyos at maniwala kayo mo naman kanako. Ating dakal a kwarto king balenang igpako, nunge makanyan eko sabyan iti kaya kayo. Makoko ba ni sadya kang lugar para kaya kayo? Nung miras na ako at may kapagsadyang lugar para kaya kayo, mibalik ko ban pasibayo keti, bang ato kita kayo, numan ka rin kayo naman. At abalo yun ing dalan papunta, king pupuntalan ko. Nga nang Tomas kaya, Ginu, man balo, nukamunta, makananom yang balo yung dalan. Pekibat ng Jesus, ako yung dalan, ing katutuan at ing biye. Ing maniwala, mirasya king igpa, nune mo naman kapamilatan ko. Ing may pabalita ng kiyakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Ilagyo ng igpampo ng anak po ng Banal na Espiritu. Amen. In my Father's house, king balening igpa ako. Sabihan ng Kristo, king balening igpa ako, dakala kwarto. I could imagine, siguro kalwalas na siguro balang balayang milyonaryo, tang marakalya kwarto. Dakala bagkasya tamongan, karagula bale. I could imagine, or even goes beyond imagination, makananuta magkasya, ketang balay nga manwa ng agkat nakatamo ng Ginoo. Anyapin po, siguro ketang balay ng igpa ako, aga nakakitang homilya ng Father Josel Henson, kanitang mete ay tatana. Sabi ng Father Josel Henson, siguro itang maragula kwarto kimbalay ng igpa ako, mo lugar, it's not only a physical place. Though it's possible, it's a real big place for everyone.
At in tangal lugar, you have space for everyone. Mascoop. Masakit. Pero nga manwa na naman, keng puso, ningig pa ako, malwalas siya. Magkasya tamo. Potang makabulat siya yung puso mo. When you have an open heart for others to accept, at tanggap mo la, malwalas, mascoop. Nyapin po, potang panamdaman tamo iti, potang matatanggap tamo. Ingyang malatiya yung bale, malwalas na pilubluban. Welcome na welcome ka. Pwedeng maragul yung bale, pero ding taong makatuknan ka rin, balamo dakaburin tanggapan, dakaburin paluban. Antiyaman karaguling bale, balamas kupya. In my Father's house, there's that openness of welcome, where everyone is accepted. Alang mililele, ating lugal para kay katamo. Kanita sabi ko na, nganita nga basa ko, when you grow rich, do not build a high fence, but build a longer table. Potang may kwalta ka, kapagawang mas mata sa bakod, pagawa kang mas makabang lamesa, bangkanita, rin daratang kaluguran mo, pamilya, dahil mga ilangan at danupan, natanggap mulat pakanan, king grasya ng kiyakang biye. A big room in my Father's heart, and I will come back again and take you to myself. So where I am, you also will be. Baramos sabihan na namang Yesus, in my Father's house, ang yang maragulya at malwalas, eka magdilidili. I will accompany you. Antabayanan da ka, da kalakwan. Bala mo, pwede ka rin maragul yung bale. Malwalas na rin kwarto. Ala naman tao. Makatakot, ne? Itang, you can have a house, and yet it's empty. Ala kang kayabe. Ala kang kayantabe. Pero sabihan na ni kaya tayong Belhelyo, in my Father's house, I will bring you to my Father's house. I will not leave you. Da kayo lakwan. Sabi, I will come back and take you to myself so that where I am, so you will be. Wala mo sabihan na nuka rin kuman, atsuka, kanyama na punita, ating ang bale, maluwalas siya, ating ang kayabe. It's not only the big house, it's the relationship within the house. Ating kakayam, you never feel alone. Pwede naman dakala tao, makababad ka kaya dakala obra, dakala ka klase, dakala ka opisina, pero wala ka relasyon karela. Pwedeng miyabi-yabi ako kayang pamilya, may kakapatid kayo, ako misasabi, bala mo marayu ko kayang balang metong. Nga so close and yet so far. Bala mo itang expression mo naman, you can be alone in a crowd. Nagyang makapalibot kang dakala tao, panamdaman mo, magdilidili ka. Pero kayong bale ng igpa ko, you will never be alone. Where I am, you will also be. At katataw yan, kayong bale ng igpa ko, dapat tatakot. You should never be afraid. Because fear can be paralyzing. Because you can have overreaction or even incommensurate reaction to real difficult realities that are less ideal. Pero the gospel invites us to look inward. Where is this disturbing fear is coming from? Pwedeng maragul yung bale, tatakot na ka man. Ka mag-enjoy. Ka mapayapa. Mumuna nang sinabing Jesus kayong gospel of John 14. Do not let your hearts be troubled. Eko mababalisa. Eko migagana ka. Eko mikakuno. If the disciples are being formed to be leaders under training, they should not be frightened and scared. Because at the end of the world, that's not the end of the world. Dakal ta problema, pero eta pa naman end of the world bukas, sali pa. At yung pampanahon, king grasya, ning kaya katamong biye. As apostles, they are called to lead in faith in the midst of these trying times. Kasi ating lang ako na negative imagination. Ating positive imagination, ang creativity, anasanting ideas, anakasanting proposals, akakit mo lang, yung pamagawa. That's
positive imagination. Pero ating negative imagination, na ano po ito? That which brings and amplifies fear. Itang isipan mo marok, isipan mo matsura, isipan mo makatakot. Utang o yan ang isipan mo, it becomes negative imagination and it amplifies fear. Ating matuwang-matuwang singer, lagyo na, Corita. Yung kayang kanta, oras na. Ganita kayang kanta, sinikatsin yung panahon mi. Tayo na sa umaga, ang takot ay nasa isip lamang. Nung ating ang pitatakutan, pikakunwan, kirakla na tsuya mo keng isip. Pero in my Father's house, king baleningig pa, alakan dapat pitakutan. You should be confident. You should feel peace. You should feel rested, not restless. Ewa di pureng barko, kaya dem bangka. Lulbog la rin bangka, naman ulin da kaladanum. Usually dem bangka, ang poreng barko, makababad la kayo da kaladanum. Ot lulbog la rin bangka, ot lulbog la rin barko. Ships sink, not because of the water outside or around it, but because of the water within. Ot ang peluban mo yung danum kem bangka, ot ang peluban mo yung danum kem barko, lumbog yung barko. Pero ang ating kang problema, ating bagay masanting o bagay muburi, mo papalub keng isip mo, palub keng pilubluban mo. At sumuken, magbabat keng pero kalumbog. Sail in the midst and above this. Be calm and be composed. Huwag masisiraan ng loob. Dapat buo ang kalooban natin. Bagay milub, itang taking makatakot o bagay makasira pilubluban. In my Father's house, there's enough space for everyone. Mas cook, masakit. God's love is generous, maluwalas sa dakal. Kadua, in my Father's house, you will never be alone. Jesus said, I will come back again and take you to myself, so that where I am, so you will also be. We will always be accompanied by our God. And lastly, in my Father's house, there is no fear. Do not let your hearts be troubled. Potang mga dita mo, we feel we are in my Father's house. Kaya nikimpisamban, ang yang atyo kayo kayong kwarto, when you feel you are praying, panamdaman mo atyo yung Diyos kayong kayabe mo, then alatan dapat pigaganakan. This is the invitation for all of us. May we share and enjoy the invitation of Jesus to go to the Father's house. Ilagyo ng igpa ang pananganak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Talakad tampo. Ginong Jesus, ing maging sustansya mismo, ning biering maniwala keka, ing lugod asusuyo keka, adwan mo kaming pagkalub, ing kekatamo, ing kalam ning biye. Nga na po ning kekatang panalangin, ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Itangan po. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para ka ring sablang Kristiyano, lubos da sana nga talastas, ingi Kristo Jesus, yaing dalan, ing biye at ing katutuan, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para ka ring talaturo ning relihiyon, kapilaman sana, makagyu karelo, ing pamamye aral, nune pagsikapan deng ipakit, ing dalan ka ring karelang tuturo, ipanalangin taking Ginoo. Ginong Jesus, nagkayangari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para ka ring mawu, ka ring turong pangreliyon, manakit lasanang metong amipakit karelo kang Kristo, bilang imbye, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para kaya katangan, tuknang tasanang maging masungit, king belwan to, king Kristo, nune bagkus muntulatang irake, karing ngaliwa imbaluta mo, tungkol kayo, kapamilatan din kaya katang amano at dapat, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Nga ni po adwan tamo'y sarilitang kapagnasan. Ginong Jesus, ikay bugtong adalan, apayin turo kingipa.
Ipakit may kaya kami indalan at paintulot mong indakal, dalalang aliwa, indalan, painturo, king kaya kambye. Ikang mabibiye at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing liturhiya ng Eucharistia. Malalain kayo kapatad, Kalakatang. bandating kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, ikpang may payang tutok. Tanggapan niya saning ginuit ng daong karinggamat mo. Hingi ka purit kaligaya ng kayang lagyo. Yung kakatamong kasaplala at ng mabilog na Santa Oy Iglesia. paming miglalang, ing pangabait ng Kristong kaya kanganak, lalo na yung pelablaban, ing lugod ng indo ng Birhen kaya at pesulungan na ing kaya kabanalan. Mananong na sanang ing pangatawo ng Kristo, pagkaluban na king sikanan, king kaya kainan, ikabus na kami, karing kaya kaming kasalanan, at gawa nung karapat dapat, deting ain, ikeka. Itiadwan mi kapamdata ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka antimurin. yat na yoreng puso yu. Makayat na no king ginu. Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati numan ka rin, o igpa Diyos ing alangangat lubos maipaya. King lubos, purianda ka paulin ing kalam, ning pilubluban mi, king kaya kang banal like digaya. King pamagmasusi mi, king kapigagan na kang king Juana Birhen Maria, induning Fatima, makapasubali ing tula, imikablas, king dalit ning kasalpantayanan. E muna nung kapag mulalan ning dapatan na mabilog gayato, ding sablang likas lahi, tikmanda ing degulan ning kaya kang lugod, inyang belikdan me Maria, ing makapakumbabamong talasuyo, inangat meng maging indu ng Kristong Jesus, ake kang anak, ang yeni ginumi, ating tagapagligtas ning meto ketawan. Kapamilatana ding anghel karin banwa, iyampang daing karelang panalangin at pamanyamba, kabang magsaya kami arapan mo. Manggaman king alanganga, misuge saning siwalami, king karelang matagumpe adalit, ning kapurian, alayon mi, kakanta kaya bera. Dominus Deus,
Tunay kapin banaloy pa, igang panibatan sa blang kabanalan. Uninita pagparalampumi, pabanalan mo sa nareti ngayon king Espiritu mo. Ban para kaya kami, malyalang katawan at daya, ng ginuming Kristo. Bayami daon kusang lupking pamaylasan at kamatayan. Kingwaning tinapet pepasalamat siya kaya kapiraso na at binyene ka rin kayo disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iting kanahong katawan, ami daon para kaya kayungan. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kingwaning kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayo disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya. Daya nimbay talangang tipan amibubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao. Banket ami patawaran la rin kasalanan daptan niyo iti bilang kapigaganakan ka na ako. Pasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. I Kristo me teyo, I Kristo me bieyo, I Kristo mabieyo at datang yapa. Inyang yan igaganakan mi oig pa, ang kamatayan pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapin ng biyet, kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, pepalyerin mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo kaya ka. Bapakumbabaming pagamuha mo, ikaming ansanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me o igpaing Santa Iglesia mo makalaganap king meto yato. Ban mi ganapik king lugod kambe ng Francisco, kaya kami Santo Papa, Florentino, kaya kaming Arsobispo, ding sablang pari, at ding sablang malugod na susuyot sasaw, king kaya kaming kasalpantayanan. Lalong-lalo na kimpisamban mi, parokya mi kaya king Banala Cruz. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at pananayang subling mi, ading sablang mayang uabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, pan kaya benang Maria, Birhen Indunin Diyos, San Jose king Esposo, ding sablang apostol at ding sablang santo, tinupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristo, kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang totoo kagom ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta mo king Josig pa, king panalangin, tiro ng Jesus kaya katangan. Ikabus mo kami, o Ginoo, king sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi.
Batiin ka sa upan ni kaya kang pakalulu, para at kaya mikabusking kasalanan, midigtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kambianing maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka in kayarian at in kayupayan at in ligaya manggamang O kingalanganga. ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. E mo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, no lawan mo yung kasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo yung pong bilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga, Amen. ing lugod at kapayapan ng Ginoo manatili sana kaya kayo nga. At kaya ka antimuhin. Malugod tapong pasyag, misasan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kayo ko. Kapayapan po kayo ko. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato. Pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato. Pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, milalakoking kasalanan ng yato. Ibigyan mo kaya kaming kapayapan. Yung kordero ng Diyos, ni Jesus, sa milalakoking kasalanan ng yato, nuwan na ring mayaos, kingapunan na ng kordero. Ginoo, ek matampan tanggap kaya ka, dapat ikas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual na pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka, may gitkin sablang bagi, at pag nasangku, ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ningening pinandit, era ka tanggap kin sakramento. Humya ka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at suka ka rin, at pakisan metong ken lubusan, ing sarili ko keka, emo sanay paintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen.
Manalangin tam. Talakad tampo. Oy paming malugod, magsaya kami kaning kang sakramento at adwan mi kang pakalulu, kabang parangalan miya ing kapigaganakan kang Nuestra Señora del Rosario ning Fatima, ing kayang kasalpantayanan at lugod, ayagyag na kesanang sumuyo at lumapit lalo keka king oras ning kaligtasan. Itiadwan mi kapamlatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayong anak. At kaya ka antimurin. Bendisyonan ako ng Diyos. Bendisyonan rin kaya kayong familia. Kilagyo ning igpa, kuning anak, kuning banal na Espiritu. Amen. Ing kaya katang misa, midaune. Umetayang pagmasusyan. Ing balening igpa. Salamat, Salamat in Diyos. in Diyos. Hallelujah. 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 Hallelujah.